साननि उनाव बेखि दैमायाव गोमानाय सासे फरायसानि गोथै देहा बोखांदों। 30 एप्रिलनिफ्रायनो सापाखामारनि बेखि दैमायाव गोमानाय ताहारुल शेखनि गोथै देहाखौ मोनबाय। मिन्थिनाय बादिब्ला बरपेटानि खाटाजाहारनि 9 बोसोर बैसोनि ताहारुल शेखआ सापाखामारनि बिमायनि न'आव आलासि जानो थांदोंमोन। आलासि जाहैनायावनो खाथियाव थानाय बेखि दैमायाव लोगोफोरजों दुगैनो ओंखारदोंमोन ताहारुल शेखआ। नाथाय हरखाबै बेखि दैमानि गिख्रंथाव फाखनाव गोग्लैनानै बुखारलांजायो ताहारुल शेखआ। SDRF हानजाया ताहारुल शेखखौ गोबां नागिरदोंमोनब्लाबो गोमानाय सानखालि ताहारुल शेखनि जेबो गोमोर दिहुननो हायाखैमोन। दिनै 5 साननि उनाव जाथाय जानाय जायगानि खाथियावनो ताहारुल शेखनि गोथै देहाखौ दैयाव गोजावनानै थानाय नुनो मोननाय जायो आरो बरपेटा पुलिस बिफाननो खौरां हरनाय जायो। बरपेटा रड पुलिसआ जायगासिम नुजाथिफैनानै फरायसानि गोथै देहाखौ बोखांना पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय बे समाव लाहार फाहार खालामनाय जायो। जाथायखौ लानानैनो ओनसोलाव बयबो सोमोनाङो आरो गोथौ दुखु फोरमायो। যা রবিবারে অর্থাৎ 30 এপ্রিল তারিখে মোর সম্বন্ধীয় সৰু ভাইটি বেকী নদীত পৰি সন্ধানহীন হৈছিল। সন্ধানহীন হোৱাৰ 6 দিন পিছত অৰ্থাৎ আজি ৰাতিপুৱা 5 বজাত সন্ধান পোৱা গৈছে। আপোনাৰ বেকী নদীৰ যি চাপাখামাৰ জামতলা স্থিত ঠাইত পোৱা গৈছে। পাইছিল নাৱৰীয়াসকলে যেহেতু মাছমৰীয়াসকলে ৰাতিপুৱা মাছ মাৰিবলৈ আহে, তেওঁলোকে আহি ল'ৰাজনক পাইছিল। ভাহি গৈ আছে পানীৰে, যোৱাৰ সময়তে ল'ৰাজনক পাইছিল। তেওঁলোকক আমি খবৰ দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে 3 দিন অবিৰতভাৱে SDRF বাহিনীসকলে সন্ধান চলাইছিল। লগতে আমাৰ স্থানীয় নাৱৰীয়াসকল যুৱকসকলেও সন্ধান চলাইছিল, কিন্তু সন্ধান পোৱা নাছিল। কিন্তু আজি হঠাতে পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী থানাত আমি খবৰ দিছোঁ। আৰক্ষীসকল আহি আছে, তেওঁলোকে পোষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে বৰপেটালৈ লৈ যাব। হয়, ল'ৰাজন 3য়মান শ্ৰেণীত পঢ়িছিল কাটাজাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। ল'ৰাজন খুব ভালে আছিল, লিখা পঢ়াটো ভাল আছিল, যদিও সৰু, কিন্তু কথাত আছে নহয় জিমলা বাৰে তাত দুবাতে আছিল, লেখা পঢ়াটো খুব ভাল আছিল। হয়, যোৱা ৰবিবাৰে ৰাতিপুৱা ভাগত মোমাইকৰ ঘৰত আলহী খাবলৈ আহিছিল। আলহী খাবলৈ আহি নদীত গা ধুবলৈ আহিছিল। গা ধোৱাৰ কাৰণে আহিছিল। অহাৰ পিছত নদীতে উঠি গৈছিল। উঠি যোৱাৰ পিছত কিন্তু বহুত বিচাৰিছোঁ, কোনোজনৰ সন্ধান পোৱা নাই। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं SI निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ শৰীৰটো একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে বহুত বেয়া আছিলে, খোজকাঢ়িব ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। SI निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।